emadvodza elichoko athi site loku lesitawukwenta emlandvweni, kepha ake sakhe umlandvo. Umlandvo awakhiwa ngentfo leke yentiwa, wakhiwa ngentfo lensha lengakaze yenteka. Atsi makahamba bagcina bacoshe impi ikakhulu, lokwaba kukhulu kakhulu kwaba kutsi labantu lebekungibona babondla, kepha bona ngisho banelichoko bondla bona. Ake tigucuke tikeyi yesihlobo sami ngekusukuma ngetigi takho tekukholwa. Sewuke wente intfo nawe lebe ungazange kumbe sewuyive. Nkulunkulu uthi bukani la ngenta lokusha, kusho ukuthi mangabe wenta lokusha ngula nkulunkulu athi ngisebenta nawe khona. Nasi lesinkwa sakavuka uhle kuNumeri 22 verse 41 uthi ngakusasa ekuseni Balaki wathatha Balamu benyukela etulu eBamoth Bali, lapho afike wabona kahle ingcenye yalesive. Ngicela sithuthele kusahluko 23 verse 1 na 2. Balamu wakhuluma kuBalaki wathi, ngakhele emalati lasikhombisa, ungilungiselele tinkunzi letisikhombisa netihanqa letisikhombisa. Balaki wakwenta konke loko lekwakufunwe nguBalamu. Bobabili base banikela ngenkunzi nesihanqa kulelo nakulelo liladi. Nayi le team yaBalamu naBalaki, nabo sebenyuka tindzaba, nabo sebakha ema-altar lapha etindzabeni, bakha ema-altare lasikhombisa. Lama-altare azange bawayekela aba empty, babese benta kuhlangana lokutabahlanganisa nale mimoya letawukwenta babe nemandla ekwehlulekisa Israyeli. Bekuyini lokhu bekudzingeke kuleli altare? Yimihlatshelo, yiminikelo. Li-altare ngeli-altare kuthiwa laba nenkunzi nesihanqa. Onke lama-altare lasikhombisa azange beve ngazuthi bayamosha, so lang li-altare labo litabasebentela. Yesihlobo sami, ngiyathandaza singehlulwa boBalamu naboBalaki labangenayo inhlito yekukholwa, kepha siyababona ukuthi li-altare labo baya ngekukholwa kuthi uma sitawuvuthisa le-altare, uma sitawunikela e-altare, noma kanjani sitaba nemandla ekwehlulekisa. Ngicela kukukhumbuta sihlobo sami, nawe uneli-altare lelinguKristu. Ungaliyekeli li-altare lakho licishe. Ungaliyekeli li-altare lakho uyekelele ema-altara esitha. Bawahambele bawavusele, bawavusetele, wena ungavuseteli lakho le-altare. Khumbula, awukabambani nenyama nengati, awulwi nebantu, ulwa nemimoya yema-altare, ulwa netikhali letintshuzako letisuka kunangema-altare. Vutsisa le-altare lakho. Nganati tinto letimbili, ngeke kuvutse ngasikhuni sinye, atihlangane nati tikhuni nati letimbili, sikhuni semkhuleko nesikhuni semnikelo. Ungalendi li-altare lakho libe empty. Vutsisa le-altare lakho. Uyati kwentekani mawulivutsisa? Kwenteka lokuba se-Efesu sahluko 6 verse 16, uphehla kukholwa kwakho. Kukholwa kulihawu. Lithi leli hawu maliphakama, lemicibisholo levutsako isuka kulama-altare aboBalamu,
ifike ishayise kuleli hawu lakho lekukholwa, uncobe nekuncoba ngekukholwa kwakho. Amen.